Dadah, Kel. Dadah. Dadah. Dadah lantai Tia. Video kenang-kenangan. Guys, kami lagi OTW pulau guys. Ada Cik Ma. Ini besok tadi calik sero video ko. Sekian tahun kalau gini dah. Dah pandai, aku pandai lagi kurus. Besok sekian tahun insya Allah laku lah. Dah kak, kadang-kadang kurus tuh, kadang-kadang kurus. Ya. Ah guys, ikut oke guys. Lagi siaran langsung lo guys. Masih patokin. Apa? Anak soleh. Makin nangis pula adeknya nanti. Sama Pak Wo, pergi sama Pak Wo. Adek gak mau. Sama Ayun aja. Sama Ayun aja. Ambil Pak Iyang jadi Pak Iyang lah, tidak Cik Pak Iyang lah aku. Ayo Pak Iyang ko iyon lah. Ayo dah Pak Iyang. Hai adek. Abang Arfanya kenapa dek? Kenapa Bang Arfa? Iya, udah takut. Dia kenapa? Takut sama apa? Iya, Sama apa nak? sama kepiting. Kepiting. Adek takut nggak? Wih pintar anak bunda. Jajan yuk, jajan yuk. Gak mau juga jajan. Beli kue. Mana? Di sana ada kuenya tuh. Iya, beli kue apanya ya? Tempat mainan. Di video nanti bisa dicalik balik.